Amani kwako tena mpendwa, na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Nataka tuzungumze juu ya somo yenye nasema tabia zinazoharibu au zinazobomoa huduma. Tabia zinazoharibu au zinazobomoa huduma ya mtu. Tabia tunaweza kuzungumzia zenye ukakuwa nazo, hata kama unaweza kuwa unaelewa hubiri sana, hata kama unaweza kuwa uko muombaji mwenye unaombaka sana. Zile tabia zinaweza kukuletea shida, zinaweza kukuharibia huduma ambayo unaweza kuwa uko nayo, huduma yako. Tutaanza ndani ya kitabu cha Mathayo sura 23 mstari wa 1 mpaka 3. Matthieu chapitre 23 verset 1 jusqu'à 3. Inasema hivi: Kisha Yesu akawaambia makutano na wanafunzi wake akasema, waandishi na Mafarisayo wameketi katika kiti cha Musa. Basi yoyote watakayowaambia muyashike na kuyatenda, lakini kwa mfano wa matendo yao msitende, maana wao hunena lakini hawatendi. Unajua hili ni andiko tunatoka kusoma ambayo Yesu yeye peke anasema kwa hii habari. Yesu anasema kama Mafarisayo balikuwa ni watu wenye banafundishaka mzuri, banaandaaka masomo, banafundisha mzuri, lakini shida yabo kubwa vyenye banafundishaka haiko njo vyenye balikuwa banafanyaka, haikukuwa njo matendo yabo. Donc kuko batu wenye banafundishaka lakini mafundisho yabo haiendani na matendo yabo. Banafundishaka wengine lakini abo peke habajifundishake. Sasa ile inaletaka shida kubaamini. Nishakasikia mtu mmoja yuko nasema musikie venye mimi nasema, lakini musifate matendo yangu. Akasema musifatane na matendo yangu. Lakini watu wanaweza jitahidi wasifate matendo yako, na wakati moya binabashinda. Juu ya nini? Yesu alisema ile maneno yeye peke, alisema kama musikie venye Mafarisayo wanawafundisha lakini musifate matendo yao. Lakini tena karudia ku Mathayo sura 15 mstari wa 14. Alikuwa alisema hivi kama Mafarisayo ni viongozi vipofu. Akasema kipofu akiongoza kipofu, wote wawili wanaangukaka mshimo. Donc kuwa mtu mwenye unaongozaka batu, unafundisha mzuri, lakini matendo yako haiendani na maneno yako. Tafadhali, matendo yako haiendani na maneno yako, ile inaweza kuletea shida mu maisha. Inaweza leta shida mu watu wenye unafundishaka, inaweza leta shida kwa watu wenye unaongoza munjia zako, inaweza leta shida ya kabambi. Juu ya nini? Ukakuwa nafundisha kisha maneno yako inapishana na matendo yako. Ukafundisha maneno yako inapishana na matendo yako, pale utatengeneza maneno ya mingi ndani ya batu wenye unafundishaka, swate waamini au wenye unaambiaka unaomba pamoja nao, wenye unaonesha kwa muombaji. Ukakuwa na fanya tabia zenye haziendane kabisa na za batoto ya Mungu, haziendane na za Bakristo, utatengeneza kusengenya ndani yao. Watageuka watu wa kusengenya kote kwa banaikala, kukuongelea juu ya maneno yako yenye unafundishaka ya yenye haufanyake. Batakuwa na kuongelea upende usipende, na wewe ndio utakuwa umetengeneza ile ndani yabo. Donc haiko mzuri kukuwa nafundisha yenye haufanyake. Fanya kwanza yenye unafundishaka, alafu njoo uweze viambia bengine. Usiambie wengine ni wakosaji. Usitaki fundisha wengine kuwaonesha njia wakati ile njia wewe peke hauirespekte. Usitake kutosha buchafu kidogo yenye iko molicho ya mwenzako
wakati yako inayala ndani matope kabisa, inafunika fasi yote. Tosha kwanza matope yenye iko mumacho yako, halafu njo utatosha uchafu kidogo ilingia mulicho ya mutu mwingine. Okutokuwa mfano, kama unafundishaka batu lakini hauko mfano kwabo ya mafundisho yenye unafundishaka, inafanya uzaraulike, inafanyaka bakuzarau hata kama habataki kukuzarau. Banaweza kukuzarau hata kama abo wenyewe balikuwa habataki kukuzarau. Timotheo wa kwanza sura 4 mstari wa 12. 1 Timotheo chapitre 4 verset 12. Inasema hivi: mtu awaye yote asiuzarau ujana wako, bali uwe kielelezo kwao waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Paulo anaambia Timotheo hivi, aseme mtu yeyote asiuzarau ujana wako, lakini kuwe mfano kwabo mumasemi, mumwenendo, muusafi, muimani, ukuwe mfano kwabo. Lakini anatanguliza neno ya kusema seme mtu yeyote asiuzarau ujana wako. Maana yake kama hauko mfano na kielelezo kubatu wengine ndani ya mwenendo wako, kunaleta mazarau. Juu kama sema mtu yeyote asiuzarau ujana wako, mtu yeyote asiuzarau ujana wako, maana yake kutokuwa kielelezo kunaleta zarau, kunafanya watu ambao unaongoza au nao wafundisha wakuzarau. Ndani ya mioyo zao baikale na kukuwa na kukuwazia mbaya, kuanza kuzarau, habata kurespekte. Wanakuwa nasema pourquoi anafundisha vitu vyenye hafanyake, juu ya nini? Ni kinywa tu kukuwa nasema vitu, unawazia yeye ni mfano na kielelezo, kumbe hakuna. Njo vile, lakini unataki ukuwe mfano na kielelezo wa vyenye unafundishaka, wa mambo ambayo unayafundishaka. Ukumbuke Paulo alisemaka hivi ndani ya Wakorinto wa kwanza, 1 Corinthiens, Wakorinto wa kwanza sura 11 mstari wa kwanza, 1 Corinthiens chapitre 11 verset. Paulo alisema sema muniige kama vile ninavyoiga Kristo. Paulo alikuwa ni mfano wa vyenye nafundishaka, akiambia watu inaomba muige Kristo, mufanane Kristo. Yeye mwenyewe alikuwa ni mfano wa ile mambo yenye alikuwa iko nafundisha. Paulo alikuwa ni mfano. Ndio anaambia watu muniige. Donc inalomba kuwe capable, inalomba kuwe mtu mwenye uko capable kuambia watu bakuangalie ako, bakuone ako, bakuige mwenendo yako sawa gizu naiga Kristo. Ndio vile Paulo alisema yeye watu bamuige. Inalomba kuwe kielelezo na mfano, inalomba kuwe modele kwa watu wenye unaongoza, watu ambao unawafundishaka. Wewe unatakiwa ukuwe modele kwabo.